Hey Bandeko, c'est bien moi, Miss Afrosuki. It's your girl, Miss Afrosuki Okanti, or Michelle, whichever you like to call me. Nazo sa vidéo en anglais, nana lingala, pona je sais que batu mingi malbaka lingala, ou misus malba lingala te. So I'm doing this in English and in Lingala, because I know some people will not understand Lingala. Nako banana nako expliquer place NASA na makamnanga suki parce que tu vas comprendre vraiment te na uta okata suki après naza ki na lox et bozoye ba penza te so naza nini sikoyo. So I wanted to explain a bit clearer with my hair, where I'm at in my hair journey, because I know there's a bit of confusion from when I had the locks, when I cut my hair, where I'm at now at this point. Some people still think I have locks and whatnot, so it's just to clarify that. Alors, nalingana bandana koloba na 2017 nazalaki na locks, nazalaki na locks pendant 11 mois, donc na bandaki bon nakolaki sa photo na vidéo yo. Ouais, nasalaki balox wana pendant 11 mois. Après, naikokata suki complètement parce que nazaki na besoin ya lukasika. So, like I just explained, I had locks for about 11 months, and I wanted to grow my hair out in locks, and I changed my mind after 11 months. I decided to just cut my hair, and I had my hair short, as I showed in the picture. Après, tant nakati suki na bandeli complètement à zéro. Nazaki vraiment na plan de mon côté. So I didn't really have any plan from when I cut my hair short. I didn't have a set routine. So instead, I just wanted to do my daily washes. So I was doing the water only wash method. So tellement que nazaki na plan mon côté, na banda kika kosokola suki nanga chaque jour na mai ya pamba. Donc na bando sali la shampoing te pona après kokata suki nanga. So I had my hair short for about it's about a year now. It's gonna be a year in April. Donc en avril nazoko qui s'attacha un an après kokata sukinanga. Donc le 8 premiers mois oyo na bana ki kosala kaka na suki eza kosokola suki na mai ya pamba après ko hidrata ngoka na ba huile. So I was just using water and oils. Ba produit nanga principal, base nanga, ezala ki mingi, mélange à huile nanga na salaka et na gel ya aloe vera. Voilà. Donc, biloko wana mi bale mutezaki base nanga, y avait rien vraiment. Et puis na banaika ko sokola suki nanga de temps en temps na mabele. So the main products I was using during those 8 months I was doing the water only wash was my oil mix and aloe vera gel. And to cleanse my hair, I was using clay to wash my hair. So those were the main products I was using, and I've seen amazing growth with my hair. So for 10 months, I've noticed I grew about 4 inches. Alors, après kosala la kakamai et tout ça na ba huile, na remarqué que suki nanga ekola ki makasi. Donc, j'ai remarqué 12 cm na suki nanga, parce que na kataki presque nyos na tikele kakata na 2 cm kaka. Donc, 10 à 12 cm na remarqué que na suki nanga ekoli. Donc, it worked out about 0.4 inches a month on average. So that is my monthly growth rate, I could say. Donc, par mois, na kolisaka à peu près, je sais pas, 5 cm peut-être. 5 cm ou 6 cm par mois. Donc, ceux qui n'ont 12 cm dans 10 mois, donc peut-être, je sais pas, 0.4 inches, si c'est quoi en centimètres. Faut na checker. Non, tiens, là-bas, commentaire, je sais pas ce qui est à 6 cm, mais je vais checker. Donc, c'est 0.4 inches
Et voilà, donc nazo luka siko challenge anga sika ezak na banda ko garder longueur wana. Donc na garder parce que ceux qui dans les là c'est clair alors que tant ceux qui banda ko le banda katanape donc challenge nangeza pour ko garder longueur ya ceux qui nanga. So my challenge now this year will be to maintain my hair growth, and I'm gonna try my very best with this new challenge I'm doing, which I'll be talking to you about in the next video. Alors à plus et have a good day. Bo passez journée na bino malamu et na reposter vidéo na ya challenge on a zo sala pour la